Mit nilitum ACC Central Committee pen sedang phalo. Lapen nilitum bahini sedang do. France ke nilitum Central Committee AGS Assistant General Secretary Sanjay Kili. Lapen nilim itham amalo nilige Daniel Teron aprang Councilor ex Chairman lo lapen kenon ACC long Publicity mate Propaganda Secretary lo. Masih pini kutat SSC party pen pajir lo, alapan ke welcome lo pini press conference lo. Masih isu ke dupi Karbiang lo apan di mahasawa konteks bangke. Serta ini spesifik la EPSLC tu rata long miss propaganda ke pon, lapan ke klaim ke cok ce ke dam. Nasa putah bahasa dili tu pini dah putot aku ninja tu hitung lo. Te Aprang dan nilitum press conference ipong bilang lo, kita langsung nilitum documents pen nilitum paklang pompi. Tapi ni abang kan nilitum documents pen nilitum paklang itu. La PSLC mana je ai kathar kiya pon ai PSLC bang. La James Sanse kiya pon ai PSLC bang kali. La tum rat pan mate entire system apan la pen kado we public pan la confused la pen misleading la so forth. La pen alang tuma demand kali likalang lang kehang. Masa putak si, nilai tu pilih kan ini kang tu. Lasi, lahan lo jai kathar kerja pun PSLC kipu abang ke, Karbiang Long lapen West Karbiang Long lapen di Mahasau bang ke, ada tu. Waktu kipu bang trial lab sekira ni. Lasi nilai tu study dam lo, lasi nilai tu study ada yang lah ke cok je, unconstitutional pula bang. Constitutional ada yang kali, pembinan ada yang kali lagi. Constitutional lo. Kita arona teng kali. Ate 60 paragraph 20 table 1 part 1 along. Item number 2 along dak kita tu. Nang itu mata kopi nang ron. Nah hello 60 kita pe. This is 60. Aru tat 60 paragraph 20. Pokulu moi ami mane xerox copy dise. Just go through it. Nang letum poita paragraph 20 table part 1 item number 2 long sun sikita Karbiang Long district punya Karbiang Long district usah kita lasinon jai kathar kiya pon PSLC tu gipo bangke tribal land pusip lake irnai lake chok cedet lo pusip lasialang likipo bangke lake unconstitutional upanda delipun ada konstitusional lo, amat sih. Item number 2 long, langsung sikit. Karbiang Long district specifically talk that. Allah bangsa against kan ini pun tu lagi unconstitutional lo. Alang lagi inut IAS officer, retired officer pusikacipu. Retired IAS officer menit seksirul dat big specialist puskipu ketek tema mate kacenama jong ketek pulote alang di cherli nang lang seksirul aku kacenam pulote labang di cok ceder lu lake unconstitutional hong bidhan ateng kali det lo India constitution mate seksirul ateng kali det lo seksirul te against lo India constitution against alang like dam jul langsung bang si nilitun kipu gak tu lasila daga bangke rata tu mang budun deret ni lapan alang likan ini ta public meeting along antar kali press media tu malang alang likan ini lasir labangsu jai kathar kia pun PSLC pan including jai kathar himself pan bangke kadu weta kacire nanya bang yakin angsot lo mana alang like anti Karbiang Long po bang klang dak lo Karbiang Long district po 6 long tok dak api India apa ini lasi he have to clarify ansara lang licipi nai lapen rada panalang map johang nai bang Samson singing ki kuan ne cipadu Karbiador bara asong sing ponsi Karbiang Long district ha hala bang sohor mua bang si hard earn neget kan neget kata kali lah bang ke kapi pre nai kapi vir nai pan ke lake
alang li kicok cet het tang khang jang lo langsung bangsi nelitum ipu ini alama bange neli ki puang tuang bange lahen lo paragraph 15 non jai kai kathar kai ta ni jeber je council asor rules salam le rules ta neli salam po rules ko matlo ka salam po la salam ta lang li chini ni jai kathar or akaprek individual atum majok da rules kasalam di aja kong of council kaceri are rules bang only those in power halatum si selam long chodi la salam lang di la pen bang su rules kasalam ya pan dak 15 along atenga bangke rules salam dia dak hisita paragraph 15 along sekitar lo deh no xerox copy along dulu xerox copy lo se paragraph 15 tak mode teneka likise moi pori hunai dim annulment or suspension of acts and resolution of district and regional council one paragraph paragraph 7 if anytime the governor is satisfied that an act or resolution of a district or a regional council is likely to endanger the safety of India or is likely to be prejudicial to public order, he may annul or suspend such act or resolution and take steps as he may consider necessary, including suspension of the council and assumptions to himself of all or any of the power vested in or exercisable by the council to prevent the commissions or continuance of such act or the giving of effect to such resolution. Lason sikipu. Pipan sikipu dah mula lagi. Pilo. Non nilitum kipu abangke ASC, KSA, KNC pen 1986 pen nilitum autonomous state ke hanga basis abangke lehem lo 6 schedule ateng pen autonomous council aphan ajakong kipi ke dure ong ing ar ong kom ong lasi autonomous state nangpo pusini litum kipu lain lo autonomous state ke hang a basis ke akapreka basis ta tu hai historical basis lepen kapreka basis ta tu tani litum kipu abangke powers that are given to the autonomous council under the 6 rule are not at all sufficient. Number 1 basis state ke hang abangke non jai gathar PSLC tum kipu abangke state apanta autonomous state apanta 6 rule aja kong themu non tangte paragraph 15 abang PC pun paragraph 15 abang kipu abangke ye council sor ek kasalam tak an ek kosong se ka prepare ye only when a bill is prepared and passed by the council then acts can be prepared only ek kasalam ya bangke council long bill ponang la bill ciparai det governor suhi PSS ansi labang sobang ek salam long ye ek mane pila rules exact rules non dak paragraph 15 long kipu bangke council asor lason kasalam tang ek anta ba council asor resolution ke adopt anta governor abang suspension kuriun reject un cancel un pusikipu tangte konat lo autonomous council aja kong 6 itu lo autonomous council aja kong konat sikitulah jai kathar kipu bangke separate state panta autonomous state panta lasing tang India president na interfere dun nepu interfere un ek alilo governor abang suspend un pusikipu an governor pu 6 itu lo komat pusikipu wherever 6 itu lo governor kipu dama bangke it is talking about the state cabinet it is talking about the chief minister and not anybody else lang salam bang komandu peneta jai kathar kiyapon a EPSLC tum ratapat awareness po program long than pon pe governor pu 6 long kiyong dama bangke state government apan governor long 6 long kiyong dama bangke asama chief minister pu alam than pon pe lain lo alang li misleading bangke ta governor jungjung phane dagi pudang kali de ate governor bang kosong lo or exercise po bang state cabinet atum si exercise po alang ay suhi pidun lok an vet lo lag aja kong bang lapen thang da state government atum chief minister atum labang so a decision ki entang patak hili un elu
he is bound to sign. Hajat a notification le government atum pisita. Lake suhi ki pipen ki pian bedo lagi. Halang salam bang hanpon pe. Tang te 60 a power na sikit wala. Lanchot ta kalena. Mopen ne lipubam bill pe hai. Bill hajar bill le ponjista. Longle apita arul salam po bill ponji pusita. CM, EM, MDC atum elected atum adoram ha papat nanya pot bill selan nanya kita langsung council along bill pon pe apran before introducing any new proposed bill. Lata autonomous council have to get the permission or the note of the governor. That is the Assam cabinet. Assam cabinet. Langsung lambang jai kata sini macam ini. Hajat a rules le selam seta selam le apran. Hajat a bill le pon seta langsung pon pe apran. State government a permission nang viki. Non tala sedu ke. Non tadu. Pinangan a bill bangke governor mate state government along si cak lok lo. Hala land irrigation apu thakta isi a bill ki pon ye pan permission en loke. Governor along state government along piniar ni anta long lo ma long le. Langsung lama bang APSL situ kaitan engage. Non paragraph 16 bang episik pulon te. What does paragraph 16 of the 6th rule says? Paragraph 16 deh, bukan nyala neliki pinlong kan lang lo te tek long. Paragraph 16. 16 bang episik pulo, the governor may on the recommendation of a commission appointed under paragraph 14 of this paragraph by public notification order the dissolution of a district or a regional council. A. Direct that fresh elections shall be held immediately for the reconstitution of the council. Langsung gitu. Governor jong Sianingham, state government jong Sianingham lote council bangke pridak un pusigipu. Langsung gitu mati. Paragraph 15 adalah segitu loh. Paragraph 15 paragraph 2 adalah under paragraph 1 of this paragraph together with reasons thereof shall be laid before the legislature of the state as soon as possible, and the order shall, unless revoked by the legislature of the state, continue to enforce for a period of 12 months from the date on which it was so made, provided that if and so often a resolution approving the continuance in force of such order is passed by the legislature of the state, the order shall, unless cancelled by the governor, continue in force for a further period of 12 months from the date on which under this paragraph it would otherwise have ceased to operate. Lagi pulo, governor ipong jongsi labangsu paragraph 1 nating pet langsung paragraph along labangsu action ended lote labangsu state government atu kroinon sta langsung ting sedam bompu namu langsung alam tu lasi non council mata pridak un pulote siksila pawak en nafsi tolang mati lasi kedam tanga hut ke SCC tu mata free loke SCC tu mata 1992 ni 1992 ke council free loke tanga son da belo bangke commission da bohai hello jat jelo atenga bangke paragraph 14 atenga bangke commission bohai nai mati sta commission da bohai hedan commission bohai da pita mupendak paragraph 15 tu long tok loke state assembly along langsung report pinang la commissioner report langsung state assembly atum resolution ni ciparai ni council free undo hal anda nam dere kita tangke 6 sidul apa war nak situ lo lain lo lasir rat pan kami mislead pro bangke lah tum hello lasir la bang sobang alang li clarification cipinai mate ansar nang cipinai lang sobang anjong se na ansar nang cipipe pulote lagi kita thelo la pen nang face helo alang li la so karbiang long amen kelar ni pe lang sobang ke la ke ansar nang cipinai yang sa ansar nang cipipe pulote lagi thelo nang apire bisarlah malah re-election apa data alang li non ansar nang pipe pilang mate makona de pilam media lo pipe
Setalang lagi pua bangke, council re-election tu po within a period of 6 months. Non ke council la term segi tu po ningkan posi. Komantu lo re-election tu po. Latung gi pua bangke high court long ta case pidamet lo po. Nan lo ndek order ke. Opisin nanta laksoba re-election alam high court long latung repursue dan playa det. Komat segi khang lo la pa. BJP dum se khang check ma. Mata Tong ti se khang check ma, Bikram Mansa se khang check ma. ACC tum se khang check ma. Komat se khang check lo. Kopia potsi APSLC atum council re-election na putha high court case pied lo pule chipar sudam high head. Why? Rapat ke tham ke Rapan than nahi nele tum ne nang tham theta cho. ACC tum ban Congress tum ban BJP tum ke tham the deta cho. Seta kom se ko APSLC tum ban ke ansar chipit hai. Ne tum re-election padu te khedet lo putan ninge no. Kali pulote high court ne tum chingthang lok lo pusta thano. Poisa chu ende da mase high court long ne tum re-election na case bange parsudam te khedet lo puta chithano. Poisa vedet lo puta chithano. Poisa vedet lo puta chokcha lang tum program en bom kente. Pendel me pik pike. Pendel me pik pik. APSLC meeting lo ok an kichui. Acoy apenda branded ang se angtong ingki phanelang sita Vikram Hanse panel lang sita, jai kathar panel lang sita latung good pen necktie ator kisu angse, nada poisa lo lahai. Budak tak kaya opposition lobo nelitum da, ten nelitum awostha ko pila peniabi. ACC meeting long nelitum pendel ator kisu nelitum kimune ok an nelitum piune. APSLC meeting pulote BJP meeting apanta apendel latum ador sumu. Kali magalang, nada poisa lo lahai. Forlena poisa ma. Jang thua poisa ma, santi ke chong hua poisa ma, koila ki pura poisa ma, bale kunat pe sela poisa ke long lo latung. Gari ghura ka pangplong, nara poisa lo, power bang long le pilang, nili tum ke ahudi si ke power dolo he, nili tum 2000 nge nili tum ke power do mati ACC tum ke, nili tum nge gari ghura pangplong mone pendela dor kisu ki mone APSLC tum kota ke sila poisa long berel. Natum pulo kiduk kilak arada poisa pensi netum Guwahati High Court case kipidam re-election na putak. Tangde kiduk kilak apa nama tanai bang han choyor chota tumda poisa pidun lo hajara dun chota tumda poisa pidun lo puke non yang tong eng kipian chithoi chibong tu dutke o gugu lalong poisa thapet na pu. Nasan latum chibong tu dutke non nelitum ka chinia tengke dipu LA APSLC tum lottery organize lo halang soal result pinian ni da klang kumano itu dia lah pinang tu menam don bo nang litum journalist tum ta rata tum ta nam lo he di fuel agency organize lang so lottery bang ajer ding piglo nonanda result klang nan lan la so poisa ke dan joi ke power long lain ko pen corruption isme ki claim jika tangching APSLC tu lain lama kedam tang ningan pho dengan trok lo penengan ke ACC apan lok asor salatum ipong ta BJP Congress pan sorsai he tumi pini ge sorsa tangceng lo he non ke akam chunet lo mati kedam tang dengan trok ke la ACC apan lok se ka sorsa lasi alang tu target bangke 60 ka pangtangi ta kali re-election ta kali autonomous state ta kali alang tu amange Mani anarki ke selam itu karibang long. Nasi bang akim meki claim akam an ke latenge criticize tu. Political vandalisms. Bang flyover wanji putan nang ne puko, bang sainik school wanji putan nang ne puko, ha kopenia development claim putan nang ne puko. Ko bilo ke nangi kan de PSLC tu me. What do they want actually? Lasi lahai sini letum PSLC pan question karjukang tu. You have to clarify, not necessarily to ACC, Congress or BJP, but at least you clarify to your own people, APSLC, because you have promised to conduct election within a period of 6 months. But where has that re-election gone? Not sedang dulu lah, sorry re-election. Lapan Karbiang Long a district killer jipe. Kona da kosong si kamatha lo lah. 6 itu lo masih tok ang lo mari. Paragraph 20 kilo yo Karbiang Long district. Teko pusi kelar pola ke unconstitutional lagi
Nasi lahai bang ke map apologize cuang nang EPSL siapa. Lahai sih nilai tu pan pinikar juga tu. Anpar kan nilai tu mah AGS tadu. Alang lita. Oh tu min pinikar tujuh tu mah. Kesan ni, kesan nama non science school ni. Nanti dah mati berjalan sendiri. Dan along kaprek siwan di jadi ini tim dia lah. Nanti kuih yang malam subi itu di bawah. Setelah sebut hal itu pilot pilih. Ki bige nohok le bida chok hai. Seta iyak tum chitham lo fast ke lang lok so pulo. Non apike tu tulong bang ke dak lang buku tekali. Hala pu miyong ho para kwa pen hang song hai. Dong ha basai non nang lin dan zipak lang hai lang buku ke. No ka cho. Setelah hai opposite ke lagi chok chete mati non a trend paklang dia mati. Example paklang dia mati. Lang lok so sor panje oppose nahi. Hadak lam ta oppose pene ni lichi lang oppose or oppose pulote. Opposite. Lake. Tang dia lake. Development ke lari bangjok le wan da chok lo. Latum khajat ta oppose. SCC phanta MOU oppose mati latum. Nilitum ke department home ke ban ke wan lo. Paragraph 3 along sing tok. 3 along sing tok. Nilitum ke 1995 accord kori lo. Lape 1996 bang ke 6 amendment kori claim lo. 6 lo pang tang ye phan. Tang te la bang so bang kopi pos na criticize berat lah. Nilitum ke department home ke ban ke wan lang. APSLC tum pene department isi bak van lo mau. La so answer na pita APSLC tu. Nilitum wan na pulo na tum ke department home ke se wan chot le pu. Nilitum ke department home ke ban ke wan lang te APSLC tum pene isi bak department van lo mau. PSE non, forest non, PWD non, education non, ko pene wan mal tum hai. Tum wan ve mati non anta. Kachi pindak bang van criticize lo. La si sainik school bang ke van lo mapping lo lagi. All India standard lo mati. Padak menang li armed force le dun ta chok lo, engineering le dun ta chok lo, army dun ta chok lo, aja ta chok lo. Nang li medical align le dun ta chok, engineering align ta chok, anything. Entrance ka compete on all India standard pan hadak pen join mo choti. Lagi mesen. Benar nama ke ilong ta bi oppose tu ilong ta bi oppose tu pulote labang so development ka oppose a train bang EPSL situng ke mana lagi chokki. Ason tin na ka oppose mati. Hala give and take policy kala tumo oppose ma oppose pe. Seta Meghalaya sa long le nang cerai pulo la tumbang ipo bang ke tribal yan ke nang pepet nang te putak ta ka tribal lo ke ipo. Te naga nang pet bong lo la sa alliance. Aka prek nang pet po. Ki chok chang sela tum kami claim ison bakta as opposition party ari. Why not play constructive opposition? Nilo tum to opposition mati. Alang tum ke non herlang opposition ta. Tumi diksa mangi thakla. Nilo tum ke 1986 pensi SCC claim lo. Opposition akam lo. Ruling against laws ke dama tum lo nilo tum ke. Ari why not play the role of a constructive opposition? Why destructive opposition? Any more question? Dalang makpine karju